สุดท้ายนี้ในประเทศทำคลาเกอดคอนโทรลสปอร์ตในซาลาเวียป้าบอกไม่เล่นกับนายยุบให้อัตเย็นหรือก็กิจลาอย่างใดนั่งเจอกับพอบอกครูมันเนี่ยในตามเพจเช่นปี Facebook เพจบอกว่าnhóm scroll ទៅមើល Facebook page របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ផុសនិយាយពាក់ព័ន្ធមួយ game ច្រើនមែនតើមិនមែនតែមក status ហ្នឹងទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាដើមហេតុដំបូងមិនបានគាត់នឹកឃើញឥទ្ធិពលអញ្ចឹងទេហើយនេះក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញវីដេអូបងម្នាក់ដែលគាត់គេយកទៅធ្វើ meme រហូតដល់ឥឡូវលេង game តែថាខ្ញុំហៅវា speed ព្រោះវាក្មេងជាងខ្ញុំអីហើយលេង game ស្អីបានអីមកវិញស្អីណានេះខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយក៏វាត្រូវទាំងអស់ដែរហើយក៏វាមិនអាចថាខុសទាំងស្រុងដែរគាត់និយាយត្រូវមែនព្រោះមានដូចជាចិនអីក៏គេ ban ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេង game មួយចំនួនដែរដោយសារតែក្មេងៗវក់ពេកអញ្ចឹងគេមានកំណត់អាយុកំណត់អីកំណត់ម៉ោងឲ្យលេងមួយថ្ងៃលេងបានតែប៉ុន្មានចឹងតែអាហ្នឹងវាជាប្រទេសមួយចំនួនតូចទេប្រទេសភាគច្រើនលើពិភពលោកគឺគេគាំទ្រហើយអាមួយគឺជាការលេងហ្គេមមួយគឺជា e-sport វាគឺជាកីឡាអេឡិចត្រូនិកវាផ្សេងគ្នាចឹងហើយអាហ្នឹងដូចយើងអាមួយយើងលេងបាល់បាយបានអាមួយគេប្រកួតយកជាលក្ខណៈអាជីព e-sport គឺជាកីឡាអេឡិចត្រូនិកដែលគេយកលេងជាលក្ខណៈអាជីពអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេលេងគឺគេមានប្រាក់ខែមានហូបចុកមានអីត្រឹមត្រូវរបស់គេទាំងអស់ហើយកីឡាករមួយចំនួននៅពេលដែលហៅលុយពី e-sport នេះបានសឹងថាបានលុយច្រើនជាងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែផុសថាឲ្យអ្នកលេងហ្គេមអីហ្នឹងទៀតទាំងដែលប្រាក់ចំណូលគាត់អាចនឹងទាបជាងអ្នក e-sport ដោយសារតែដូចនៅឥណ្ឌូកីឡាករ e-sport ហ្នឹងគឺល្បីមែនតើហើយដើរតាមផ្លូវគេសុំថតសុំអីច្រើនមែនតើហើយមិនមែនធ្វើតែបានប្រាក់ខែពី team e-sport របស់ខ្លួនឯងទេ organization ទេថែមទាំងមាន sponsor ពីក្រៅអញ្ចឹងលុយគឺច្រើនទឹកមែនតើហើយនៅស្រុកខ្មែរក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែស្រុកខ្មែរវាមិនទាន់ថាប្រាក់ខែបានច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់នៅឥណ្ឌូទេតែក៏វាប្រាក់ខែអាចមានដល់ពាន់ដែរតាមឮគេថាអាចមានដល់ពាន់ហើយក៏មាន sponsor មួយចំនួនដែរតែក៏វាមិនក៏ដោយក៏ពួកគាត់អាចរកចំណូលពីខាងហ្នឹងមិនមែនគាត់អត់ប្រយោជន៍គាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការដូចគ្នាគាត់ត្រូវ train 8ម៉ោងត្រូវវឹកហាត់ទៅអីអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ឈ្នះពានក៏គាត់ទទួលបានលុយច្រើនដែរដោយសារតែពានខ្លះដូច MSC បើឈ្នះបាន$1 លានយើងក៏ទៅមិនតិចណា$1 លាន champion ណាគេចែកទៅ organization តែក៏គេចែកទៅ player ច្រើនដែរខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ឃើញទៅ player ខ្លះដូច Vigor Epic យើងមើលទៅដូចរ៉ាដូចអីទិញឡានទិញអីក៏វាមានចំណាយជួយពី e-sport ដែរអញ្ចឹងគាត់និយាយនេះវាអាចថាត្រូវសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេមគាត់អត់មានកំណត់ខ្លួនឯងបានន័យថាហួសlimit តាមពិតមែនតើអីទៅក៏ដោយវាមិនមែនតើe-sport មួយទេសូម្បីតែយើងលេងកីឡាអីផ្សេងលេងបាល់ទាត់លេងអីធ្វើអីធម្មតាជ្រុលហូហែតតែពេលហូហែតហើយគឺវាមានបញ្ហាហើយយើងវក់លេងបាល់យើងអត់ទៅហ៊ានទៅអីវាដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអីយើងមានកំណត់មកយើងមានកំណត់អញ្ចឹងតោះតែយើងធ្វើមិនឲ្យវាមាន limit របស់វាហើយមិនមែនថាឲ្យប្រកាសថាហ៊ានលេងហ្គេមទៅអត់ខំប្រឹងហ៊ានទេមកកណ្ដោអ្នកលេងហ្គេមហើយប្រឡងជាប់ប្រឡងបានអាហារូបករណ៍គេនៅតែលេងហ្គេមនៅតែអីដដែលទេដើម្បីធ្វើម៉េចអាហ្នឹងជាការ release stress របស់គេកាត់បន្ថយភាព stress នៅពេលដែលគេលេងហ្គេមទៅវា chill សប្បាយទោះបីពេលខ្លះខឹងឆេវឆាវអីមែនទេតែវាក៏វាបំបត្តិអាការស្មុគស្មាញរបស់យើងពីការងារការធ្វើការឬក៏ការរៀនហើយសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការក៏ខ្ញុំនៅលេងហ្គេមដែរដើម្បីពេលខ្លះខ្ញុំ stress ខ្ញុំអីពេកខ្ញុំលេងហ្គេមដើម្បីអាចថាយើងបំភ្លេចអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវា
ai tha cọt vậy từ Sam từ sai sắp rồi đây hay có vậy khó được cái này tại cọt phi yếm phao bẹ pon mà năng chờ mình tên cho nhung cái thà trong bàn là 7 page rồi có mấy nhung mặt đằng này hay nhung mặt bàn vậy đấy nhau đang score cứ đời xa thà hưởng cọt phao năng hay lực muốn có đôi nhung vậy chẳng lực muốn cứ miền bành hà mỗi đại kia thơm miền thà nhóm hai vía speed để xa nhưng mà dụ chuyện như vậy lên game ấy chụpឡើងlên game bàn ấy mà quên sẽ nè này ông mim anh nó có quát khang khu chụp chơi còn gì hướng nó hay thử mà sai chẳng như thử bay chạy cho bà muối nè vụ lên ọt phải giỏi mùi thiết kế mình cũng rất limit kế rửa kế lên nè tại cái do chỉ e-sport chẳng còn giấy ai ta bảo còn giấy bị khó e-sport cứ khó mong khó chờn mong để sao ta e-sport cứ chơi cái là chắc mấy thằng mẹn dâng lên lẹ cái này thà ọt phải giỏi tiền thì cứ kê lên mau bàn lôi bàn ấy chẳng á khi mình bẹt khai mình đây mình training mình đây thầm thời chẳng chẳng rằng không ta có đừng chim research và thay tiệt hay có thà bật tè mà chân nó cứ bật tè tịch hay cái nó có miền chân này tại có thể có comment bén ở này hay game mà chân nó có bén hay miền tam mà dụ miền tam ấy nhắn tới chứ nhưng mà nó là có research thầm nào thì chẳng rằng không ta có đừng chim research và thay tiệt dạ hay bia mẹn tất cả lên game rồi có e-sport nên sao mà đã thơ ấy hổ hết cứ việc đời thực này là ngọt lọ đấy cái này yeah bạn năng bài trong một time tích một năng bật chọc nhóm tâm nặc hơi thả bật với tàu cả đấy nữa thả bật chọc ấy tâm nặc hơi thả rê mi là có xìa dũ để tâm tờ bật cá thả chụp lên e-sport nó cứ có chia ở đất server cái này tê bot server cái cần phải chia chúng ta thành lịch pi tu tiền bật tê hay còn nơi lên game mà nó dưới cốt là vì phía con server cái hay con mà game miền phục vụ con ọt thế con lên coi con miền cầm nọt chẳng riêng mơ nó bây giờ miền cầm nọt cười chạy happy muốn môi tiệt sen pay có chia server cái này con flop có chia cái là có e-sport được cái này trong phim research về thay được crew phim research về thay được crew bàn bài